Atlantis Alive. Good day, viewers, if you are tuned in to Atlantis Alive. This is the month of June, and Atlantis Alive is raising awareness amongst the people that using substances. And for this month, we are visiting the Cape Town Drug Counseling Center here in Atlantis, that is a service provider for substance abuse users. And today we will be talking to Radine Michels, and she is the social worker for Cape Town Drug Counseling Center. Goeiemiddag gemeenskap van Atlantis, my naam is Radine Michels, ek is 'n maatskaplike werker hier by Cape Town Drug Counseling Center in Atlantis. So vandag wil ek net so vir julle 'n bietjie bewusmaking gee oor ons dienste en waar ons geleë is hier in Atlantis. So, Cape Town Drug Counseling Center is 'n substance abuse NGO. Ons het twee tipe programme. Ons het 'n program vir volwassenes en dan ook 'n program vir adolessente. So ons volwassenes is enige ouderdomme van 18 jaar en ouer en ons adolessente is 18 jaar en jonger. Belangrik om te onthou, as die kind 18 jaar is en op skool en hy's 19, gaan hy nog steeds onder ons adolessente program val. Gemeenskap van Atlantis, ons weet dat dwelmsgebruik is 'n groot ewel hier in die gemeenskap en dis waarom ons hier is, om ons dienste aan die gemeenskap toe te wy. Vir ons adolessente program is dit belangrik dat die ouers of die onderwysers vir ons 'n verwysing stuur sodat ons dan 'n assessering met daardie adolessent kan doen. Hy word eers geassesseer, ons kyk wat is die erns van die probleem en daarna word hy in ons program ingeskakel. Ons adolessente program is 'n early intervention, wat beteken ons wil regtig vroeg intree voor dinge te ver gaan. Die daggarokery mag dalk nie vir u erns genoeg klink nie, maar dit kan 'n probleem raak as dit net onder die mat gevee word en niks daaraan gedoen word nie. So, ons adolessente het elke donderdag het hulle 'n groepsessie hier by ons. Dit begin 3:00 tot en met 4:00 en in hierdie groepsessie praat ons oor verskillende dinge rakende dwelmmisbruik, rakende hierdie substance abuse. Ons het verskillende topics wat ons bespreek en ons doen aktiwiteite om bewusmaking te maak aan die kinders, aan die adolessente, deur vir hulle te wys dat addiction is 'n siekte wat kan vererger en hulle moenie dink dit is iets wat nie met hulle kan gebeur nie. En dan vir ons groot mense het ons 'n program wat bietjie baie meer intens is. So ons het 3 sessies 'n week. Elke maandag het ons 'n supportgroep sessie, so daardie sessies wat Elinda dalk nou al op movies gesien het, of op series is waar ons in 'n sirkel sit en ons gesels oor enige iets onder die son. Ons gesels oor dinge wat jou recovery moeilik maak. Ons gesels oor enige triggers, enige stressors, enige dinge wat dit vir jou moeilik maak om skoon te bly en om jou lewenstyl te verander. En dan het ons Vrydag het ons lecture spasies waar ons dan verskillende topics aanbied, soos wat is verslawing, wat is relapse, wat is triggers en dinge soos denial, en ons bespreek dit saam met die kliënte sodat hulle dan 'n beter en 'n dieper kennis kan hê oor wat gebeur met hulle liggaam en hoekom dit dalk so moeilik is vir hulle om te laat gaan van hierdie dwelms. Ons het ook 'n familiesessie waar ons saam met families gesels en hoor wat gaan aan. Is daar enige veranderinge? Is daar enige iets wat die familie dalk hulp nodig mee het? Is daar enige raad wat die familie dalk van ons verwag? En dan werk die program. En as die familie of die kliënt voel dat hy sukkel nog in ons outpatient program, dan doen ons 'n verwysing vir 'n inpatient. So dit is waar ons dan die kliënt wegstuur om dan vir 'n sekere tydperk by die verskillende inpatient facilities by te gaan woon. Ons doen aansoeke na plekke soos Hesketh King, Ramot, Toevlug en Kensington. So dit is wat ons hier by Cape Town Drug Counseling Center doen. Atlantis Alive. So we are here in our group room, like we discussed previously, in my office.
This is our group room where we have our adolescent groups and we have our adult groups. So on the board is just some explanation that I want to give to the community so you can better understand about what addiction is, what substance abuse is. So the question that I usually ask is, what is addiction? What does addiction means to you? And then the first thing, een van die eerste dinge wat opkom by mense se breins of whatever hulle vir my sê is dat verslawing is 'n gewoonte, it's a bad habit that people don't want to stop using. It's something that they have to use every day and they get so used to it. And that is true. Addiction is an illness that causes your physical body and also your mental health to get dependent on the substance that you are using. So the World Health Organization has classified addiction as an illness. So verslawing word gesien as 'n siekte. So buitendien dat verslawing 'n siekte is dit ook 'n familiesiekte. So hier staan a family illness, because for every person that is addicted, there is 17 other people that is directly influenced by their addiction. So dit is nie die een wat verslaaf is wat deur die most gaan nie. Die familie gaan ook deur die most saam met hierdie persoon wat verslaaf is. Die familie weet sommige kere nie wat om te doen, waartoe om te gaan nie. Die familie voel dat hulle op eierdoppe moet loop in hulle eie huis en hulle voel gevangene in hulle eie huis. So dit is 'n familiesiekte. Daarom glo ons that the family also needs healing. The family also needs to get some understanding about what addiction is, so they can better equip themselves, so that they kan weet wat om te doen en waartoe om te gaan. And then, like I said, it's a family illness, and then belangrik wat ek altyd vir die familie probeer verduidelik. So the important thing that is, we call it the 3 C's. Okay? So the first C says you haven't caused it. So dit is iets baie belangrik om te weet. Never mind hoe skuldig jy voel, how you feel that maybe I was the cause of it. Maybe it's because of me that my son or my daughter is an addict or is a substance user. Maybe the wife feel, maybe if I'm a better wife or a better daughter, my son would come home or my husband would come home. So maybe I'm the cause of it. What we want to try and teach you is that you haven't caused it. You can't cause anybody to get addicted. Secondly, you cannot control it. So never mind wat jy probeer om hierdie verslawing te probeer beheer, gaan nie werk nie. Een van die dinge wat jy moet weet is jy kan nie iemand anders se gedrag beheer nie. Soos ek altyd vir die ouers sê, you can have the best things in the house. You can have Netflix, you can have Wi-Fi, you can have Xbox and PlayStation and everything. Your son doesn't really need to go out. But if that person wants to use, you will find a way and means to go and use. Never mind how much you try to control it. So you cannot control it. And then the last C that you need to know is that addiction is not a curable disease. So jy kan dit nie medisyne drink en dan alles is gesond nie. But it is manageable through lifestyle changes. And that is what we try to do here. We try to teach our clients that they need to implement lifestyle changes. You can't be in the program, or you can't, and then you still mix with the same friends, and you go still to the same places. You're going to be triggered into using again. So you need to start doing some lifestyle changes for bettering your health and also your family. For those of you that don't know where we are situated, we are opposite Atlantis Court. So as jy na die hof toe gaan, sal jy so 'n vaarlerige gebou sien met 'n groen dakkie. Ons bord is ook hier buitekant, Cape Town Drug Counseling Center. En soos jy inkom, sal jy sommer eers vir ons kry. Om vir ons dalk telefonies te kontak, kan jy vir ons skakel op 021 571 7180. As jy dalk 'n afspraakie vir jouself wil maak, maar ons het ook 'n baie makliker manier waar ons WhatsApp het. So jy kan vir ons 'n WhatsApp stuur op 063 247 2918. So dit is 063 247 2918. Op hierdie WhatsApp kan jy dalk vir ons net sê wat is jou naam, wat is jou van, wat is die middel wat jy gebruik en dat jy graag hulp wil hê. So
I want to tell the community that it is possible to recover. It is possible for your son and for your daughter to stop using these substances and fully recover. Recovery takes one step at a time. Dis nie 'n ding wat oornag gaan gebeur en dan is alles magically fine nie. But if a person wants to recover, it is possible for them to recover. And we are here to help. Atlantis Alive.